cultural identity hi thalai tam tak na thrial lo hi la uma tuna tam takin thelo thana mo valte paite jinga valte ma mizo jinga valte nia guite anuma guite tile a tin kan ele kan inte kan story te identity hi ai nang lu tongani cultural identity ai nang pon ni lo wa ai mun khata ni chu wangin zir thia ma piang hen mol mai kan to bu lan ngai to lo wa a khang ni ai chan na hi divide and rule ania mo chin hil sa chan an recognize la di la piang mizo ra ma pon ni thaw manipur a po nam identity an duwa khat yang khat mol wang ania mol na sau chuak par chuang ani mai chu wang chuan group khat ni la tong po hi where there is crucifixion there is resurrection ti ang che hian kan tong kan then be zo por le hian tho le na om don ani chu wang an boro wat ve kan ya mizo bible le lin lai khan sap tong po lai thi aum lo bani mizo tong an nge ne ngo an tia sa sap le lo ran sap te khan po lai tom zia chu mi thin lunga a that na khami ne na sem chho kan tia pai te tong an la tamai that na ti chu hoi an ya sem chho ti kha ho man ya po lai ti kha hoi hom ti nan le ling ta chu pai te tong khan lu sei tong a lo kal ta awa hoi hom be kan ti to a mizo tong an mai boro wat kan pi le pute foundation mizo in ti angu tong heli komon manga wi ti ka a thal tung ni chu lam ka context le mun dang kan chuan chi no ma pai te ma zo ma kan population tela 20,000 30,000 etiang tong te survive hey thara kan wen yang apol ma ton ala in sia feel sia tan en tuang kan ya ti kan lam ka ken ni sin sia la ma ni tong ti mai mai te ken ni sia na na ken har ve ma yang ala rei lo ni ke kong sa chuan ni phuk thu mun ma yang ma se tu na chuan a ta wa ngan a so chuak pai ta pau na siam le ma pau na siam mai ti mai kha in kal da na yang wa kha yang kan ni lo tong te chu wa chi a thar lo chuak le ai tha chuak mai lo ti lo in tangible ka ti kha mu te lo azuk ti chaka i so in na khan mu te lo azuk ti chak ta ni mo chu wang chuan tangwal sual in ve na mi kha in pastor in so tangwal so han ko lu te tin bia kina akela ma khan thenin telula akuta then a thenin kar ang ula ti se ti lu ina in aka kar ang se kwa in juk chung se chang po juk pe wak na se a tharau ta ne mani lo ti lu ina force ti cheni tong him po cheni lo in ti lu ina cheni lo mo chu wang tong in man lu ti te at na so chuak ani mai tong te chu lom ta ka sacrament kan yang kan mi nam tong hi ke thiam ka ma pai te tong te ka zira ko ki tong te nan an ka zira ram ma thiam thei la ka duwa tong thei la ka du boka to ko khang yan chu wang chan ti lu ina tong hin man ti cheni lo lom ta ka sacrament ne yang cha a du dun man du lo ti lo me a ko ki a pai te le anam dan ho mai pur mo ar group ni lo ho po yan mizo tong ani lo le mizo tong mang du ni mizo tong kan mang du ma se kan re kan nok thei lo ti thina mizo tong kan mang du ma se kan re kan nok thei lo ti an sual ba ni lo ka kan ka ti ni ka sai le chu wang chan tong hi in ti lu cheni lo english te po hi dik tak chan kan han sa tong ve te hi sentence dik po tong ni la action ari dik thei lo wa ma se sa po ku chan ti la ngai ta ma heng hi chu mongolian english ania dravidian english ania ti ma indian english mo chu wang vai tong kan han tong te po hi vai tong lam dan dik kan lam thiam lo ma se kan ing thei communicate thei ka chu to kan ni mai